thirtu zong te chibai le vek ule Sushant Singh Rajput boral na chungchang buk hian bulchan le ila nu chhuina kal zela amor bok anai chhotel tel emoti lai hian ama zonga thushiat chwa lem lo thuthar aron ri chuak le zo zowa chu chuan ngai to na po ati boin he case hi anok ro hle ni ngai te po an om ani Sushant Singh Rajput boral atanga ni engemaw zat aliam hnu hian thuthar chi hrang hrang aron ri chuak thina agency te tan po hian thilbuai thlak tam tak a omin a rin om Sushant Singh Rajput thian hnai tak smita parikha chuan SSR boral na chungchanga aka hupsak ani na chungchanga CBI te a hriatir to ni in tarlan ani a smita parikha statement CBI te hnena a thlen hian case chhuina a bungthar aron kai pui nge po arin om kan video masalama kan tarlan to angkhan smita parikha hian social media lama video kal tlang hian Sushant Singh Rajput boral na chungchanga aka hupsak ani dan asoya CBI te hnena statement apek atang hian SSR do tu te chu zon chwa anni nge abe sei thu atar langtel bok smita parikha hian aka hupsak ani awanga engma soi theilawa an siam hnuwa hian ati tur ati zo to thu le CBI te hnena finfia na thatok tak apek to thu asoya SSR boral na chungchang thudik chu alapuak ke don ani atibok kan video masalama khan kan tar lang to a Ria Chakraborty in Sushant Singh Rajput farnu te pahni Priyanka Singh le Mitu Singh te laka thubuai Mumbai police te hnena a thelu Mumbai police ten CBI te hnena an hlan le chhon chu CBI te hian investigation an ti to na sang sang atanga alandanin engma thufin fiana omlo le phua chop rin thuthil ti mai ani ti in CBI te hian Mumbai High Court a thu an thlen ani kha CBI te hian Mumbai High Court chu Sushant Singh Rajput farnu te pahni laka thubuai zialu hnol turin angena tarlan zel danin Ria Chakraborty in case a thelu tak lo register tu te Mumbai police te po hian dan kalin case hi an lo register ani antibok CBI Additional Superintendent of Police Anil Yadav chuan thubuai hi Patna Police kaltlanga zialu ani a chuwang chuan thil thumun FIR pahni register hi achul lo ani atibok heti mek lai hian Ria Chakraborty po in CBI te thuthlen chu anel ve boka Mumbai High Court a Ria Chakraborty hian channa athon let ve ngal nia tarlan ani a Ria Chakraborty hian SSR farnu te pahni ba ka Ram Manohar Lohia Hospital a thok Dr. Tarun Kumar te hian SSR kha dan kalin medical prescription lem mangin ril rolam boy en kol na damdoi an cho ani ti in Mumbai High Court hi a hriat tir ve le bok ani Ria Chakraborty in a statement a tarlan zel danin June Riat Khan Sushant Singh Rajput farno Priyanka hian WhatsApp kal tlangin Sushant Singh Rajput kha Nexito Librium le Lonjep te leitur ati thu atar langtel bok nia soi ani a heng damdoi leitur ati te hi NDPS Act thu chwa ang chuan heng damdoi te hi ril rolama boina nei te ta na siamani atibok Ria Chakraborty hian High Court chu he thubuai hi chhui ngei se adu thu a thlen ve boka tarlan zel danin heng damdoi hi a lei tran atanga kar khat nuwa Sushant Singh Rajput kha aboral ani ti in Ria Chakraborty hian High Court a statement a thelut ani tarlan zel danin Mumbai High Court hian Justice SS Sindel le MS Karnik te chuan November ni li hian Priyanka Singh le Mitu Singh te thubuai hi angai to don nia tarlan ani bok Dainik Bhaskar News in atarlan danin Ria Chakraborty chuan roi hlo kai hnoya athu soi te chu nu kir le theini se adu thu asoi tarlan zel danin Ria Chakraborty hian NCB te chu pressure na satak pe ya soilo theilo din huna din tira apu ani Sushant Singh Rajput thina thubuai roi hlo kai hnoi po NCB ten an la chui mek zela man an nei nual to thu po kan ron tarlan to kha Z News in atarlan danin NCB team te chu Water Store Resort Andheria kalin thuthar an nei le ne tarlan ani
NCB team te hian water store resort akal zong te hne na changin thil poimo tam tak statement an lak khom to thu tarlan ani bok Sushant Singh Rajput shed nai tak tu pakhat soidanin Sushant Singh Rajput kha Europe trip an nei atang khan ama danglamna tam tak a hmu theya a hrisel na po a chhezwal ani ati chuta tang chuan Sushant Singh Rajput khan damdoi chi sang lak atan thu a soibok tarlan zel danin Europe trip an nei zo water store resort a omhnu hian film director pakhat Sushant Singh Rajput motora akal fo thu hriat chhu ani a he film director hi tunge ani ero puanzar ani lo NCB te chuan Sushant Singh Rajput le he film director hi drugs chungchanga inzom na lian tak an nei ero an ring thunga kan thulak na in atarlan danin water store resort akal thin te le film director te hi thuzo fia tura an kau thuai an rin thu an tar lang bok Faridabad tualthahna chungchang tlem han tar lang le ila kan video ma salama kan tarlan tak ang khan tualthatu taw sef le achan pa re han an man to thu kan ron soi to a tualthatu taw sef okil chuan tuna atana jail achanga mundanga da torin kota athlena taw sef okil hian asoi zel danin tuna atana jail hi taw sef tana a him lo thu le be ato thut thei thu nia ashiat awangin atana jail achanga jail danga da tur hian ngin na kota athlen nia soi ani tuna hian nimka jaila da mek anni tualthatu taw sef hi police ten zona an zot fia to a police te ma a hian taw sef hian Nikita Tamor chu nupuya nei adu thule Nikita Tamorin anhar si thu police te hi ashil nia soi ani taw sef hian nupuya ta na nei adu a anei thei don si lo awang le midang anei ai chuan ti in hetiang hian poilian tak ka khoita ani ati taw sef hian kumsang ni som pariat atang khan nupuya ta na nei tumin alozar boi to thina an sa khwa a in an lo awangin taw sef hian Nikita chu Hindu atangin Musalmana in le turin anor luya Nikita Tamor chung te hian du lovin FIR an theluta taw sef te lam hian ngai dam an dil awang le an fanu chunga hetiang thil hi thlengnon to lo tura anin tiam hnu in case hi no kir le ani a ma se taw sef hian a thla theilo ni berin alanga midangin an nei don ai chuan ti in a thian nu hi a thatta mai ni in alang bok khati zong kha tun chum atana Sushant Singh Rajput thihna thubuai chhui zelna le a kaihhnawih ba ka Faridabad a thil thleng chanchin kan ron tarlan thei chu ni le phut mai se thil te in zawa in tui mang cha ni man nuam pek